Pero ato paminaw gamay ni tubag ni Alan Peter Cayetano be. Wala ligri sa iyang tubag na. The gentleman are noted. Earlier, Senator Judge Alan asked to be recognized. Are you yielding in favor of Senator Judge Padilla? And thereafter, Senator Judge Soto, thereafter, Senator Judge Thank you, Padilla, Mr. before the Presiding chair Officer. makes a ruling on the matter. Yes, Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thank you. I'm You may happy. proceed, sir. I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. When Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagfo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court is formed with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor, and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, logic lang yan, etc. Diba? So, ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. So, allow me to mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal, may nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano. So Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa Salian, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang Salian, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question ninyo si Senator Padilla. It was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman. I was going to stand up before Senator Erwin stood up just to say, may registered mail. So nung una pa lang, 5 minutes si Senator Tulfo. So I'll take the 5 minutes also if you don't mind. The gentleman may proceed and Yes. kindly be mindful of the time. Yes, I will now. So I'm just saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas. Tapos, kaya humaba to dahil nga, hindi importante ata dito yung integrity ng judge. Okay, Lastly, pause. Doon ay punto si Alan ha. Ang mo naman tayo gisulting Ruben. Nga nisunod ko sa batas. Importante man ang kang Erwin Tulfo may kailangan dili na dadon din eh. Kaya na labot. Pero i-explain ni Peter Cayetano nga labot ni doon ay relevance because ang giakusahan Senator Judge. Ang integrity sa korte importante kayo. Ha? So doon ay mga punto, mga sukit tigpaminaw ang matag arguments. Kay wa may problema in the part ng Erwin Tulfo bisag kinsa sa majority di man gud sila may gipanggukod. Ang gipanggukod mahigala kini mang di as minority. Hapit man hotdon man sila. Delikado og mahurot ni kapriso murag si Amy Marcos ay mahambili. Basta di sa ka-afford niya ilang appeal og papriso si Kwan, Amy. Malagmit po si Pia basta ilang ibilin na sad may nga ibilin ta na si Pia murag wa man ta kita ko na. Kinsa pa man kining uban mahigala ay papriso ta ni. So ang naigo man gud ani ang minority. Salig lang ni Tulfo nga wa say tatsa
bisan pa man mahigala sa ilang mga salin nila wa sa itatsa, bisan pa man sa ilang mga contributions wa gyud sila, but ang di as minority sila may gipanggukod, mao na nga ang minority mo manifest sila. Relevant mga higala sa impeachment kining maong mga panghitabo because imagine usa ka senator judge mo giakusahan. So mo na yung punto ni Alan Peter Cayetano mga sukit tig paminaw, no? Atong ipadayon mga sukit tig paminaw, be padayon ako nudong. Kasi sinabi kong it's useless to argue a legal point. Ilang beses ko na narinig dito. It's our job to clear or prosecute the Vice President. Hindi po. It's our job to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute, and it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwedeng yung nanonood na law student ngayon sasabihin, trabaho pala ng judge to clear or to prosecute. Thank you, Mr. Presiding Officer, Okay. Mr. Senate President. Pause dong. Thank you, Senator Judge Alan. Pause. Iklarong Peter, yung wit kan mahilas tulpo. Nasupalpal mahilas tulpo ining panahon na. Ay, masog isog mahigala nga atong trabaho ang pag-clear ug ang pag-prosecute ha. Masog isog na di day maong termino. Ini Boss Peter, no? Iya pag yung ginaginot niya, wow, makaulaw to sa tulpo to kalaki. Ginaginot kong Peter mahigala nga, di na mauna imong kwan. To judge, to clear and prosecute. Dili ang pag-prosecute ang trabaho Senator Judge. Oy. Ang mo trabaho ng pag-prosecute, ang prosecutors. Unang, doon na mahigalay habig sa prosecution, mo ning ato mga congressmen, doon ay mga private lawyers, sila mao mga higala ang mga matawag nato mga kigalaag counsel for the prosecutors. Ang sa defense po, ng ilang trabaho, ang trabaho sa prosecution, sila mo ay mo present evidence nga ilang i-prosecute ang vice president. Ang trabaho po sa depensa po sila nga dili makonbikto. So mo ni trabaho nila ha. Trabaho sa prosecution kining mga congressmen, sila mo ay mula sa mga fiscal ba dahil sa regular courts. Doon na po yung mga private lawyers, gitawag na sila mahigala mga counsel for the prosecutors. So, ang ilang trabaho nga ilang i-present ang ebidensya para makonbikto si Sara. Ang trabaho po sa defense, nila ni Sheila Sison, o nila ni Attorney Michael Pua, o kining uban pa, ambot nga nawa papakita to doon si Siegfried Porton, na siya may senior partner din ha. Mga bata man na iyang gipang bala diha mahigala tingali strategy sa din nila tanaw nila nga kaya ra ba ninyo kamo lang sa diha. Ang trabaho sa depensa nga kisikisa sa mo taman sa ginawa argue sa mo nga baka lusot sara mo na. Now ang trabaho sa mga senator judges kamo maoy mo try unya kamoy mo decide guilty ba or not guilty. So gi-correctional Tulfo. ang medyo kauwaw ni Tulfo kay presig iso pagid ba certain nyo kayo sa siyang gikuha niya sayop dahil pinaagi pag singka-singka. Pero ato sa Pabawson Soto sa manis Pabawson o Soto names para maklaro lang sa tanan ba, para ma-fair po na itong presentation. So doon ay kang Ruben Padilla, nya tubag po si Erwin Tulfo, Tulfo, nya ari po si Cayetano, na po Soto pala mabalansi sa nato. Beto paminawon Soto. Senator Judge Padilla. Thereafter, the presiding officer shall make a ruling. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Yeah, thank you, Mr. President, the presiding officer. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper. We will act on it at the proper time. The remarks of the gentleman are noted. Ako na Tito Soto yan, naapil ko kay Igo ina.